Kurumjari, ELITETV gi akhana thamjaba Health is Wealth hariba Hakselgi program asibu miyeng tabiriba pulna mapu adongi host CHONGTHAM AMRITA na tarana okjari. Ngasigi episode asigi matangda khana jagadoriba topic asina diabetes hariba layong asigi matangdani. Layong asigi matangda khana janabagi damakta ngasigi expert Dr. AUSTINA, nutritionist, diabetes educator, amadi yoga instructor ngasi ELITETV gi studio de lengsin duna leire. Dr. AUSTINA bu ihan hana bangmakta da tarana okjari ELITETV gi studio de lengbira bagi damakta. Thank you so much. Thank you, Kurumjari. AMRITA buzu thagachari. Aduga ELITETV bu sigi opportunity pibi bagi thagachari. Thank you. Ihan hana doctor, koina khangjaning basi diabetes hariba medical condition habase karino kamaina oirakpano magi causes magi symptoms basi kamaina tawi misi hana ta takpiu. Akoina ngasi diabetes naina durize size diabetes mellitus ne ko. Si diabetes mellitus se metabolic disorder amani. Haibadi akoina carbohydrate, protein, fats na koina chariba mayam je. Asize fazana metabolize tawba ngamdrabado habli koina chaga matungda maze process tawba ngamdabado samna hairabada ine adu ngamdabagi matungina akoigi blood ta maigi blood glucose level je hengalaktuneba sizina maram oiduna layong mayam piraktune sizi diabetes mellitus ne Diabetes mellitus ni akoigi blood sugar level wang basi diabetes mellitus ne haina thambire aduga diabetes ki matang sida blood sugar wang ba khattang khattasina oibra natraga magi types leibajala si masi kamaina tawbajan diabetes mellitus ta akoi makhan khara leijai type 1 diabetes haiba ama type 2 diabetes haiba ama amana gestational diabetes haiba ama okay type 1 sina akoina pokpadagi genetically hereditary angang machada yam juvenile yam nagali basizina aduga sizina insulin dependent neba type 2 sina akoina sum chahi yam khala aba matungda sum akoigi lifestyle change torokpa natraga any environmental factor mayam jina thogalakpad sizina type 2 diabetes size non insulin dependent diabetes mellitus habasi type 2 sina aduga gestational diabetes sina hana koina diabetes naramdraga zu koina pregnant oiba matamda especially second trimester na jaga third trimester da koi diabetes se sigi layong phangakpado size gestational diabetes hai aduduga doctor yam nungaije aina khangjaning base audience chu khoigi thambigani akhoigi blood sugar wangak base normal process amada akhoina cha base tumaga body na digestion torba matungda glucose se release tor agani adudagi kamaina sigi disorder haigadra blood sugar se akhoina igi stream da changiba cell utilize to bangamdaba sigi process se kamaina oirakpano sise ga thambi hoi ai thamjage isam yamna irai line isam sama basic oina thamjage ko akoina samna harba akoina carbohydrate se ko chareba any carbohydrate akoigi foods vegetables ene khangde rice ene khangde chare chaba matungda akoigi intestine da ma digest toraba matungda glucose last ke my byproduct se glucose ne ko adegi de akoigi sigi glucose maze blood glucose blood transport to giduneba blood transport to roga atei organ mayam da energy phanganabe da makta maje transport to giduneba ko sidai sida akhoi gi pancreas ta ngasai gi akhoi gi stomach ka duodenum gi anmanakta pancreas namalai ko sida ngasai gi insulin je secrete to roktuneba hormone je pancreas te gi thadoroktuneba insulin jina kai mai ma thauno habada akhoi gi blood ta glucose level wang khalakpa je mana nem da halaktuneba adagi amana glucagon na chizina amu kaigumba blood ta glucose level se wang da taraga de mana amu ate liver da ni khangde glucose se sungalaga mu hingalandu neba ko chizini akoigi normal mechanism je sida ngasai gi insulin je insensitive oirakpa natraga pancreas se function oiraktaba kanda natraga koina pokpadagi pancreas se yaraktra kanda mai insulin je puthorpa ngamdra kanda diabetes se tholaktune okay insulin produced to bangam darba kanda ngasai gi blood ke stream da changa da glucose se habedi abnormally yamna tholak paduna maram oiraga blood sugar da khoina glucose yama kanda blood sugar yame na khangna badegi diabetes diagnose tore na khangna bani yamna nungai ji doctor adidi magi
diabetes haribagi diagnosis se akoina blood test amakhat tawraga adum khangma ngamgadra natraga magi atei symptoms kari kari lei aduga magi diagnosis processing sina kamai kamai tawjan ahamada symptoms na kona mung hairage ko Okay. ahamada khoi kamaina diagnose tawduno do khoi isam samna blood test habiti glucose level se blood glucose level se cj check tawraga yai blood glucose level da khoina fasting glucose level amalai aduga post prandial chak 2 hours chak saraba matungda ama test tawdune si ani zida si ani ma aduga amana hba1c na si ahum je test tawraga magi result phangmado adugi kaigumba normal range ta leramda taragati dum diabetes ne na haiba predict dum tawba yaran okay aduga just for our viewers ngasi akogi normal range se kadai dagi ne kadai pausina normal chingi adudagi hela agadi pre diabetes oibadna chingba karam kanana amuk diabetes oige haibado adumaga thambi hoi diabetes oibagina khogi postprandial ga asise above 200 ora kana diabetes ora utini ko the pre diabetes in 140 dena 200 ki manung jida leitadi range leitadi ma pre diabetic condition ko postprandial ne fasting da na amu 100 ki makhada leitaraga di adum yai ko aduga stay hengat ki taraga di ma je amu kahtare pre diabetic aduga diabetes amu chinga ani okay adudagidi mi amase masa se diabetes ne haina diagnose tawraba matungda magi treatment process mayam ama lei adugi chawrakpa haidagi common oina mayamna tawna base hidak ama chaba adudagi insulin therapy haina lei siguma treatment makhal kai kai lege sigi se sandona khara thambi hoi asigi answer feeding aida ama mangai answer ma pi hodre ma symptoms na hangi bedo adu haidi koina diabetes na rak kan amna common oiba symptoms je poly chak yamna lamak pa excessive hunger adegi hungry oiba adegi ising yamna khorang ba adegi urination hengalak pa to nungdang adu do si je magi common oiba symptom ne sidegi to hendok na akoi yamna fatigue yamna warak pa adegi di adum kaya tare physical activity to gonga maktaba kholak to si myam je magi one of the kaya tare atopa symptoms oina hanan uri habadi yamna worry is hadi thabak yamna chatpa khotpa natraga su or magi chak yamna lamgali se normally dum jabo ojaraga ju hena chaning pa phawrakpa sigumba se dum one of the symptoms ne logja ba yai yamna nungai jei edo makhata na guziki treatment gi matang to treatment sida hadi sugar monitoring adagi insulin therapy sigumba se kari kari le akogi audience kha thambi akoi broad classification da treatment gi se ani like amana non pharmacological haiba ma pharmacological haiba ma pharmacological da nga sai gi medicines mayam insulin kapa degi di tablet chaba mayam sina pharmacological da la ani ko sidi akoi na doctor manak ta chatlaga doctor na physician na consult tawrakanda moina prescribe tawraktuni ko aduga non pharmacological jina akoi lifestyle behavioral change sigi manung da lak je khoi medical nutritional therapy haba ma adegi di khoi physical activity hapchalak pa ma sijini ko ado akoi na mainly chi ani jele okay non pharmacological and pharmacological akoi pharmacological gi matang da yam changchan raga su non pharmacological ki treatment and prevention gi matang da khana jagani adubu mastu do masi gi section episode gi mayai wai chan salakpa da hapcharake madugi mamang da ina doctor gi khangjaning masi diabetes na ba mi se masing su yam leire ayam bana imung khoding da diabetes patient amamam di adum leire na lopa yai diabetes na ba se karamba mi da na chance wang ba henge habase leibra habadi types leibra diabetes se affect togan ba haigadra sigi se karam hadi overweight obe mi khuding mak heta na gadabra natraga sugar yamna chaba mi or mayang kang mi da su adum diabetes se na ba se adum thengna jare sigi se kanada ne hen affect togal hoi so risk factor se akoi gi chahi ama leire ko age factor ama leire chahi je sum sum yang khala igi magi diabetes na bagi chances se dum yaurok to niko aduga ani subenana akoi obesity je si je one of the magi risk factor ne aduga akoi gi inactivity physical inactivity or pa sedentary lifestyle or pa si is one of the magi factor amane si da aduga stress huji kandi stress yamna leire ko si one of the diabetes na halakpagi one of the factor amazu ore
lifestyle stress adigi akhogi hojikangi work life conditions sinasu maram oiraga induce toba stress adudagi fazana in physically active oidaba mar adudagi hena important orise overweight oirakpase masise yamna danger oirena ibi ko adagi akhogi history family history da hana adi first relative habadi akhogi genetically inherited oraktuneba she is one of the risk factor ne amna tare type 1 diabetes na bai da makta okay mung manungda diabetes ama yawba leiba mi oiragadi haibidi ate family members to su injection bibana phagani magi diet and lifestyle se active one leiba adegi yam ka hena processed foods kuma cha adegi stress handana basu adegi other activities to biba sigi se thambire aduga makhata na diabetes ki magi blood sugar wang ba khak hena su leire ko magi layong se diagnose to bada aduga diabetes se kuina nara aba mi amada lairak pa complications habadi bi sing se diabetes se kuina nara agadi magi atai organ da affect torokpa and magi blindness da bhawba lakpa gumba ado sigi sing sigi yamna danger oiba diabetes ki sig leibase sigi se khara haibiu kari kari complications lakke kuina lera agadi habse diabetes se koina silent disease na hai ko kaigino haibada hujiki thamjagri do mana nara kanda kai atai kai thohalake do ahamada ani ne acute haiba ma duga long term harakpa ma ko chronic orakanda acute ki jina khoi ngasai gi hyperglycemia thohalakpa the blood glucose level wangkhalalakpa do adugumba adu acute ta lai ko aduga ngasai gi long term da chronic tu na akoi microvascular haiba ma macrovascular haiba ma lai ko isam samna haibada akoi gi mid ta sohalakani adagi kidney da sohalakani adagi akoi gi neurological system da sohalakani nerve damage hana leiba sing se aduga nerve damage na maram oiragara ngasai gi blindness ta laktoi se adagi even me sing se magi makhong amputate tobagi cases pawba leire adagi sigi hadi last stage na chinga diabetes stages ka zinaibra kamai towe keno towe ngasai gi ka thare mid sohalaki na mai gi retinopathy mid ki da tongana adi blood glucose level wangkhalaktana mid lom ta solak tu ne si adagi di ngasai gi hujiki diabetic food hari du namu akoi gi samna harbada koina diabetes na re ko diabetes na ra ga koina sum gardening to bani khangde mapanda khumuk yawda bi da thok tu ne ba thoaga already koi gi body da di glucose level high or lai du ne ba ado koina tho ani thoaga kaino mana tinggang na yu bani khangde yura ga matung da adu ocean bangam dra kanda pangna ocean ba je ngam de ba ko healing factor je amthina nemda ba ado healing factor je yam nemda ba gi matung inna heal tawrak tamni na ma je mu khongje kak tadi mu upai le rak ta habidi magi infection se yamna deep level da changchalak pagi kaino se heal to ba je ngamak terminal cells me amsigi magi solak pasina maram oiraga aduga doctor makata na chathajarak poina aina khangjaning basi habedi diabetes ki matang da magi chaba gi matang da niko maroina magi meat se yam meat haigadra or magi matang da chamam na basu yamna leimi singsina habedi mi kharana hai chini chaba yai cha da su ya and natraga na chini si pura kakpa even chini yaw ba hai gu musu pura completely kakpa su lei adegi di even rice da su mayam na white rice se pura discard taraga brown rice gu chaba adegi doctor isa maksu nutritionist amana oina sigi diabetes ki chaba gi matang da leiba concept mayam se si amtang clarify to bi kamana to akoina detail la chatting ahamada broad classification hadi kamaina akoi chaba gi je kamaina food selection je kamaina ta uduno habado adudo han thamjage ko glycemic index na ta hadi tabir okay ando glycemic index habase karibu ko we habado amtang akoi gi viewers in the khara amta khangja glycemic index se akoina chak ni khangde food chara ba matungda akoina food chara ni ko chara ba matungda khoi blood ta glucose se kyam thuna release tauge hai si je glycemic index ne ba ko si je koina food selection da si je yam tin important no glycemic index se high glycemic index hai ba malai medium hai ba malai low glycemic index hai ba malai ko glucose koina reference oina lawe glucose ma 99 ma je high glycemic index ta lei ba aduga medium jina koi nga sai gi rice polished rice kumba jina koi medium gumba da lei ko adegi di koina low glycemic index an lak jina green fruits and vegetables sing je low glycemic index da lak tu ne ba
Smaina ahum classification high, low, and medium hana leko. Hadi high sina koina glucose direct sina high da tham khraga range se adegidi vegetables kumba sing sina low da tham khraga aduga white rice kumba sina medium da sigi range tane ba hojik lai se. What rice ki variety gi matungina amu low glycemic index haira kitangka low era pasu yawi aduga amu kitangka high oi gi pasu yawi ko adegi wheat varieties du high da oi gi pasu yawi kitangka yamna high dina tabako aduga medium da su lebe yawi. Okay, adudi masigi classification of glycemic index habasi akoina normally me diabetic patient amagi magi normally jaga da bachinja ki matang da khona sagi Manipur ki context da akoina jaga dori bano magi jak ama thonga ga hinjang ama kanghogumba or side dish sigumba gi meal plan ama haitare ko hadi white rice kumba se yaure khalasu atopa pot amuk thagadabra natraga sigi kamaina tawgani magi cha chinjak sida akwai chabaje normally akwai normal da require oba poting loina maksa dune balance diet high is kay tare akwai na first di akwai nutritionist manakta chatlaga consult tawbiba habdi kai chaba yage khotke isana thiraga humraga tawdaba aduna kwai ahamba step ni ko nutritionist manak chatlaga consult tawbaje adu loraba matungda mana haira ani ko kai tawduno da adu makha tarani aduga mu hujiki oina de khara haijage akoina plate ta akoina food selection tawrok pakanda amu insulin kapagi da amu khenare ebako insulin kapakanda akoina carbohydrate count na amale rakani ba carbohydrate akoina suppose meal se manga chare ko meal manga jida akoina carbohydrate se kyam sari no meal manga jida na koi counter to ne ba aduga amu insulin gi doses se adumaina pi ba hadi morning da breakfast da suppose samna ba 400 calorie mu chare ba ko aduda mu akoi gi insulin gi dose adudo kayamu kapkani na haibase habele mana chakraba matungda masagi insulin ki dose administer tobra natraga mana chaga doriba suki chang chaga dore haraga before that before that administer tawdune okay insulin kapaga chadune ko aduga sima lere insulin gi na amu aduga normally insulin kapta bejing khali tablet chaba jingi na amu ke tare koina yari gaidi high protein aduga low carbohydrate aduga fat to the medium fat low fat or natraga medium fat depending on the koigi magi requirement ki matungina ko sumaina layodaba aduga other ai nutrition ki mathang da makata na so khara amuk lak chakhi ge doctor but before that ngasai common myths of diabetes sida me sing se only overweight people say diabetes prone hai ngasai so doctor ju thambi kre overweight sing se high chances of diabetes se nagalle but what about having ngasai yam da sunoi da bayang yam na kangba almost skinny oi ba mi se diabetes ki no se diagnose to bas yam thingna jare the moi sisu kamaina sigi se aware oigani or kamaina narak pano moi sigi myth siga tan clarify to bi ahamada obesity mi jina kamaina nara in thamjage okay ngasai gi obesity obakane especially abdominal pukta labor abdominal obesity je asise ham tina high risk oi ko aduga obesity na ke doge habajida koi ngasai gi insulin production mana insensitive ohelakuni insulin resistant ohelani insulin resistance haba adu taragadi insulin the resistant oi taragadi akoina target cell da chatla kana magi insulin gi function tawjaraka dabdo adu tawba phangaroiba adu na maram hoiduna amu obesity gi measing da ngasai gi diabetes se na hanbagi am chances wang haleba sina tabida ngasai gi skinny people gumba moijing da nam kai doge skinny higher ge dum me normal people normal weight leiba overweight from the chattaba kangojing gi moigi na amu factor je amu mayam ko ngasai gi hereditary ama leire adegi di maigi work life ta stress level wangkhalakpa natraga maigi food habit to degi sedentary lifestyle orakpa andum normally oiba but sedentary lifestyle orakpa the physical activity yauraktaba adegi maigi food habit to junk food kumba mapan degi ngata chaba fiber yauraktaba adegi ngasai gi sugary food mayam je asise include torakpa singu kanda
mai mangonda yamna high chances oye diabetes na na Okay. Marik yam na thambire even in 2019-20 ki data ama the Hindu the phongkiba the Hindu newspaper the phongkiba habadi Indian Council of Medical Research aduga Union Health Ministry and Madras Diabetes Research Foundation na tawkiba survey ama ki finding the moina haikiba se 31 million Indians diagnosed with diabetes haiba 31 million Indians aduga dugi doctor head doctor singsina man haiba se masigi maram se exposure to fast food adagi fats processed sugar adagi tumba chang naidaba stress yang wangkhalakpa lack of activity hujik doctor na thambigi ba mayam do si sina yamna achoba maram amana oire na haibi aduna stress say in every disease habadi stress induced disease yamna su tholok poi to even diabetes kumba other disease mayam ama stress sina yamna hujik se cause tawre ko adudi stress se handa ba se handa ba yadre aduna stress lifestyle change ama tawnaba darka yam leiba sigi matang ta khara thambiyo doctor akoina stress leiba kanda ngasai gi hormones cortisol hormones produce tore na ko cortisol na ke doge habits da koi gi blood glucose level se hengala le hengala abani na already diabetes mai insulin do insensitive oiramani na natra ka mai gi pancreas to function tawba tawdabani khangde ko aduna blood glucose level amu hengala laktune ba hengala labani na insulin do function tawdabani na already mai diabetes ki adum narakpagi chances am wangna leiba aduna magi lifestyle change tawdadi ke tare kona tungda warakani ba lifestyle change tawba haidi magi food habit se kitang change tawbiba wholesome food include tawbirakpa high fiber legi processed food ma panda leiba mayam se edi khoi matam leitre gaina ga just pick up toraga ko chaba junk food mayam restaurant legi adum leiraga healthy restaurant da healthy may am like adu do option may am leba adu choose to ba ya adu na akoi sigi lifestyle changes te loraga kitang ka matam kai thoga physical activities include to birak si hoi taraga di akoi diabetes se kitang control to ba ya aduduga makhata jarakpada ngasai gi WHO World Health Organization gi data ama tasu 2021 da phongkiba data da hairi se 537 million adults. Hojik se adusu between 20 to 79-year-olds the labor kangu sing hojik diabetes diagnosed tawraga leire. And by 2030, 643 million machine je asuk oirak pa yayena su hai. Aduga diabetes na maram oiraga sikiba deaths 6.7 million mukshure. Masing se yame masise annually ni ko annually 6.7 million asuk si ni haibani. Aduga World Health Organization na su thamba target se 2030 ki mamang da or before that diabetes ki na bagi chang hengat lak baje handa hangani na haibagi mo ki target ama su thami ko. Ado si ki se possible oigadra kamain hadi awareness speak at the brahmi the awareness budi orani adu already diagnosed to kraba missing disease mo gi prevent tawnaba or manage tawnaba si ki se han bada si ki se possible over have se ma thambiyo adu ma gi prevention or ma gi management si ki se ga thambiyo do hoi possible oi ko kay no di first ti akoina kitang symptoms gumba phangapa kanda khoi gi physician manakta doctor gi manakta chatlaga diagnose tawruba ko ade moi gi consult tawbiruba ade moina pirakpa medicine do adum regularly chabiba aduga atopadana amo khoi gi nutritionist kumba dietitian gumba manakta chatlaga consult tawbiba adi diet kamaina kai chadono khotuno adugi damakta atata de khoina yamna laina sije manage to boyai aduga yamna fazana control to boyai ko aduga kai gumba ko isha da zu lai khoina kai yamna sida dedicate to duno kai yamna khoi gi isha je health conscious oijage side khoi isha lo independent tore pani yamna doctor na hidak pirak asu nutritionist na kai phane yamna si charo na fazana diet plan semaga pibir aga zu akhoi isha na yamna neglect to taraga di adum phabagi chance to yam name ko sije yam thina dedicated oiraga honagadamne okay pula adudagi the diabetes gi di hojik su highlight possibility oi but ma se ma di cure su leibanate ma di as long as akoina manage to rigai adum ma di control tawraga thambangam ba pot amani aduna
ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯅ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯔꯛꯑꯕ ꯃꯤ early diagnosis ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦ in his or her life ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯄꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ once they are diagnosed and diagnose ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ just normal healthy life ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ diagnose ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ changes ꯁꯦ compulsory and necessary ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ just ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ routine ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯣ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯈꯣꯠꯂꯤꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯨꯕ health checkup ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ sugar test ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯄꯦꯇꯔꯟꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯐꯨꯗꯇꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ healthy diet plan include tꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ high fiberꯒꯨꯝꯕ low carbohydrate ꯑꯗꯒꯤ low fat ꯑꯗꯨꯝ low to medium carbohydrate and fat ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯡꯀꯛ ꯀꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤ protein ꯑꯗꯨꯝ medium to high protein ꯃꯣꯏꯒꯤ requirementꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ physical activities ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ day to day ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯆꯤꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯆꯤꯟꯅꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯔꯛꯇꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯁꯦ ꯂꯩꯇ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯟꯅꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 1 hourꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 30 minutes physical activity ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯀꯤꯡ ꯆꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ aerobic exercise ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯩ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯄꯨꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ once ꯍꯧꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯞ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯆꯥꯡꯕꯕꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯨꯛꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯏꯚꯅꯤꯡꯗꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯕꯣꯠ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯄꯔꯁꯟꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯛꯕꯨꯛ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤ ꯀꯩ ꯆꯥꯒꯦꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯒꯅꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 6 to 7 hours ꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯂꯤꯞ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯂꯤꯞꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗꯕ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯌꯥꯝꯅ just a normal balanced life ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯥꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ physical activity ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ healthy diet ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ processed food and junk food ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯆꯥꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯕꯨ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ normal day to day lifeꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ incorporate ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯉꯝꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ diabetes ꯅꯥꯔꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ prevent ꯇꯧꯕ or control ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ social life ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ birthday or ꯆꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ eventꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ order ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ completely cut off ꯇꯧꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯔꯨꯝ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ diabetes patient ꯑꯃꯒꯤ or ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ social life ꯑꯃꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ normal healthy life ꯁꯤꯗ focus ꯇꯧꯔꯤꯉꯩꯗ social life ꯑꯃꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ social life ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ party ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ even alcohol ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ fast food and even deep fried foods ꯀꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯒꯜꯂꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ completely cut off ꯇꯧꯒꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ balance life ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯇꯤ ꯅꯥꯔꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯑꯣꯏꯖꯔꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ but in real life situation real life ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ situation ꯗ ꯄꯥꯟꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯤꯇꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖꯤꯡ
ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯀꯣ ꯀꯣꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯁꯦ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯅ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁꯨ ꯆꯥꯕ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯨꯗ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯑꯥꯏꯇꯝꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯔꯣꯏꯗꯅꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯦꯐꯤꯅꯦꯠꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯁꯤꯌꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕ ꯗꯥꯏꯇꯤಷꯤꯌꯟ ꯑꯣꯔ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯤꯁꯇꯨꯗ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤ ꯈꯣꯠꯇꯣꯔꯤ ꯀꯩ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯅ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯦꯐꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯔꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯈꯔ ꯐꯈꯔꯦ ꯕꯠ ꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯚꯤꯡ ꯋꯤꯠ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯏꯀꯣꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯋꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯇ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯀꯣ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯈꯩ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯐꯥꯔꯁꯇꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ ꯕꯣꯠ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯁꯨꯂꯤꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯏꯟꯁꯨꯂꯤꯟꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯠꯇꯣ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅꯁꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯁꯦ ꯅꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯒꯟꯗꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯥꯏꯁ ꯉꯝꯕꯅ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯆ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯂꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯂꯨꯗꯒꯤ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣꯁꯇꯒꯤꯗꯤ ꯔꯦꯗ ꯑꯂꯨ ꯑꯉꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯦ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯗꯦꯔꯤꯒꯁꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯇ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯀꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯨꯒꯔ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒ ꯑꯦꯟ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯋꯤꯠꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯖꯦꯂꯤꯇꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯏꯖ ꯏꯠ ꯍꯦꯜꯗꯤꯌꯔ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯏꯍꯤ ꯑꯣꯔ ꯑꯊꯨꯝꯕ ꯄꯥꯝꯃꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯁꯨꯒꯔ ꯋꯥꯡꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯔꯕꯣꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯥꯏꯁꯀꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯝꯕꯅꯗꯤ ꯔꯥꯏꯁ ꯏꯇꯔ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯔꯥꯏꯁꯀꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏ ꯂꯣ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯅꯀꯣ ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯣꯡꯉꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯤꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯣꯡꯉꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯕꯣꯏꯜ ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯣ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝ ꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯂꯔꯠ ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯟ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯗꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯒ ꯂꯣꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯤꯁꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒ꯭ꯂꯥꯏꯁꯦꯃꯤꯛ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ
about sweetener gi matang da akoi market ta sugar free mayam je di diabetes na ba jing je na mana craving je sugar craving jo dum yarak pasu yai ko adana sugar craving je dum nemda na be da nemda han bana ta ba hadi kamaina alternate option ha ba da akoi na sugar free na haibado adudo sugar free se mai gi doses recommended doses ki manung da chari gai di kem kai de hendo excess char akana ne ba mu health effect oirak tuise habidi ko gi normally phung ba white sugar sisu akoi na dum consume to ba yabra si matang white sugar ji di adum avoid to bi mana di phare ko mana tab hedi market available sucralose ko mana aspartame ko mana hedi alternative leidan adudo ke tare akoina maigi doses recommended doses ama leidana ko adubu chari gai di kem khai da adu atopa alternative option na nga sai gi hai cha ba ya bra na hangi ba hoi akoina comparatively white sugar da gi di akoi hoji ki fruit sugar si de kem khai di ba cha ba da aduna akoi gi amu iroi kong tarak tu je nutritionist tana ba jo lekin ma mu hayam na cha ba yai extend akoi gi food extends list le ba adi samna hair ba da hainau je kyam na cha ba yai slice ama cha ba ya bra ani cha ba ya bra adi di apple jina kyam cha ba yai adi pura cha ba ya bra ana akoi food extends list le ko ana phajana mai gi amuk diabetes na re haraga individual amuk depend tawe ba nang na cha ba kyam cha ba yai kholi nangi nangwanda ya ba du nam atopa du nam yaramdabazu yaiba personal individual metabolism jasu yamna depend ta way haiba tare ko sigise aduga carbohydrates ki matang sida starchy carbs and non starchy and like non starchy the even the root vegetables sing sisu non starchy chingadara naga ko vegetable the leafy vegetables and even hawai track sisu yamna avoid tang nei ko adu dagi di akoina diabetes patient sing yam chanari se torbot kumba se phutlaga su yamna chaba thingne alu ki mahut sinbo oina adu carbohydrates ki matang sida rice nataba other carbohydrates for example vegetable they give hangba sigum gi matang carbohydrates siga khar habi rice ki carbohydrates na amo akoi gi starch ki ko ane starch se kamaina se makya da mai glucose se mai am chain mai am glucose multiple of glucose in a chain se maga starch se maktu ne ba ko ne khoi gi rice ta yawi se aduna koi na rice se yamna cha 100 and my expense list ka yam cha no ko tu no glycemic index ki matungina no minor p aduga koi nga sai gi atopa vegetables ta yaw jing na fiber rom da complex carbohydrate na mo hairakani mo gi na mo complex carbohydrate da yaw rak ti se fiber dietary fiber yaw rakani ko dietary fiber se koi gi mai gi bind tawba gumba manung da koina chasan yam matung da yam thin mateng kang mateng pang do na akoina food selection tawro pakanda complex masai gi dietary fiber high fiber na haila is dietary fiber koi gi green leafy vegetables gumba siguma chaba kanda phangi ko adudagi di akoina manipur gi akoigi noma gi diet plan amada akoidi kari gumba akoigi ngasai gi white rice yaure khalase adudi magi side champut kumbo oina akoina sai gi dietary fiber se phangna bagi tamakta ngasai gi leafy vegetables adegi broccoli gumba or other spinach adegi even carrots gumba gaze hapa yaga or torbot sigumba je akoina champut oina chamna thau gumba kyam hapta na chabada sigi sources sigi habadi requirements of the body adu do bit to oigadra kamai to hoi akoina plate akoigi 1 meal plate se ko sida hapakpa kanda hoi rice kitang ka 1/4 cup kitang ka ko akoina di as a rice eater oibani na completely avoid to buzu yadam na ko 1/4 cup se happy rani ko aduga maigi major portion adu na akoigi green leafy vegetables se happy ba ko okay aduga hadi hinjang napi adegi other akoigi vegetables to makhan le ko adi adu mem khala sandong na thambiyo green leafy vegetables haiba male adegi roots and tuber da haiba male aduga other vegetables haiba male roots and tubers na alu gumba asije sweet potato alu simyam zeru beetroot sije roots and tuber da la ani ko aduga green leafy vegetables na akoigi palak ane any mana hangam loina maksida la ani ba other vegetables na laktu jina akoigi torbot kongdum mairen si loina ma other family gumba si ade sigumba other vegetables la kani french beans loina ma si other vegetables la kani ba ko si je akoina food selection tawba kanda other vegetables ka
green leafy vegetables kaze asije khara yamna happibako Okay. aduga roots and tubers na mo kitang ka mai portion size to Okay. mai requirement ki matung ina dum hapiba Mm. alu jisu completely avoid to bayai ko Mm. natraga kitang ka moderate Okay. amount ta Mm. hapiba yai Mm. magi disease ki matung ina adum thambiba yai man Okay. Aduga akoina hojik internet ta su yamna thengnaba diet plan makhal kharada ketogenic diet hana su yamna thengna jai adagi moi sing se carbohydrate se almost nil moi carbohydrate ki source se ayamba vegetables hojik ki hariba other vegetables kumba degi source tawbaga chabani adu masi se manipur gi context di sufficient oigadra ketogenic diet moi gi sina mo protein maroine animal protein da yam focus tawba aduga yamna high fat habidi moi se butter se yam charaga olive oil gumba se yamna chaba but akoi manipur gi diet tadi olive oil gumba se yamna akoi season ade akoi gi diet sida akoi da yamna mustard oil natraga other oil the base taraga dum thongbani natraga na achamba kangsoi gumba or iroma gumba ski style gi akoi gi diet habit maitai gi oijabani na and ketogenic diet gumba se su alternative oina yamna su puthoknai aduga manipur gi context ta protein akoi maitai se haujikan budi akoi gi meat se yamna chabudi yamna chanare aduga meat chaba gi mong si su ayamba yamna oily moi mong the deep fried kuma mong the consume su tawi aduna protein se phaye na hairo ka su adugi kucha ju de amu unhealthy way da mu chatra adu protein se kaya mu yamna consume to wadar ka tai sigi matang se ka khar haipi do ahamada ketogenic diet habide high protein diet ni ko high protein diet medium or low carbohydrate or low fat ne ba ko si je amu koina kaya tare mi pangpi da pi de okay maigi hoji ki mi do maigi darka gi matung ina pi especially yam tina obese oiraba mi maigi weight to 100 da bangam draba mi moi gum da pi ko ado yari gai this is avoid to biba okay akoi gi normal lifestyle da gi adum akoi gi food se kitang modify tawraga adum chathok chasin chaba yai ba ko ade akoi normal luhan da ba haiba tare habidi yamna simple way da akoina habidi avoid to gada ba se koi nutritionist to tanaraga ade degi di avoid to gada ba sing sidi avoid tawraga even craving la aga su ya gadra hana tanaraga adugi knowledge to leiraga chabi ba okay khata biro adu mai gi koina hoji ki haiba mainly di glycemic index se fazana khangbi tare ko aduga adum koi food selection tawba yarani ba aduga ngasai gi animal meat se red meat especially red meat se saturated fat ngata ne ba koina chasan grani body da mu deposit tawdune ba ko already hoji ki diabetes nari ba mi se mai gi masada mai gi metabolism je yamna fazana function tawdram ne ba ko diabetes na ba kan da ko gi lipolysis tawe di fat se break down toraga glucose from the ontaraga hyperglycemic amuk condition o help okay fat si de game ko azuduna kaidoge haisa akoina already extra fat to mu already body manungda abnormal oil le extra fat ma pan de amuk pisal lak tune adu taragadi akoi haksang ne amthina maintain tawba da waram ka overburden oira pase body sina azuduna si je yari gai di avoid tawbiba red meat se ada kai gumana ai meat cha da yadre harakan namu white meat include tawdoi je khoi gi fish ka chicken ga je chicken ji jo skin out without the skin loi lok thoga mai gi no ma gi requirement to adu do kitang ka dum chabi be yai ko yamna ka hen na chaba na taba adu zo mu mai gi portion size to do khambi tare ko ani adum mai gi nutritionist to tanara kana mana adum haijara kani ko haidi nangna kayam chaba ya duino hapta am da kayam chaba ya duno okay the doctor no magi daily meal plan ama breakfast ne lunch ne aduga dinner ne sigi plan amtang thambi doctor gi adi diabetes educator ama oina nutritionist ama oina adi mi amana magi diabetes patient amana magi breakfast lunch and dinner even magi snack tawning base sigi se kamaina ama no magi even include magi exercise ama su include tor magi daily life ama ko one day gi kamaina tawbigini amtang haibius ai mayamna tawri guduga amu compare tora ke ko suppose ayukta khoina breakfast ta dure na haiba breakfast ta bisa oats phaye na oat mayam adegi di rice flakes adegi di makhoi poha gaina leita na jampak gaina ga haise adu chaba kanda natraga pulao gumba ayukta tan gumba chaba kanda ko tan haidi thau da tawba tan gumba paratha gumba kan chaba kanda sise carbohydrate ngatane carbohydrate ngatani so si je balance tawge hai taragadi nang protein je kitang kha khapchan birak ko hadi hawai gumba paneer gumba hapakpa yarakani natraga nang meat
yam chaninge hagana chicken chicken hojiki skin out chicken do hapirappa yagani piece aningumba ko adi 150 gram ko adi di protein gi sauce kara heng hap kala pa yani soya boiled eggs kumba admaina dum magi portion size ki matung ina ko hap kalak tu neba ado my balance o halak tu neba ayuk ado carbohydrates na mo kitang handahan ba kitang handa laga my balance o ko si the breakfast ki meal or ni ba ko chamana na amu lunch da adi bulk oina chabi da lunch da amu rice khara 1/4 cup kumba hapirani duga magi major portion je protein gi hawai gumba adi hawai natraga anangi hawai chana kumba singse han conclude to biba paneer thongmani khangde nga thapani khangde adegi atopadana amu vegetable singse adi raw fiber gumba especially raw salad gumba hapira okay raw na hena fabra vegetables consume to base or steam gumba natraga boil to bodadi comment to ngami gai de raw cha adi raw vegetables si cha ba ngamaga di salad include to rogadi yare ko aduga adum boil salad chaba ngamdre ro chaba ngamda mi le ko adadi nang boil to biraga tu ju chaba yai amaina khoi a plate je wa adi khoi half plate 50% je khoi ro chaba ngamati yam phai adi vegetables ina oina pick than halaba half plate sima adi the remaining half sina kai mo remaining pura half se 50% je mana pibirani ko aduga protein gi requirement je asi na mo half hadi nga sai gi remaining half to ki half amasina mo 1/4 tar ne ko adegi mo 1/4 china among asagi rice carbohydrate source hapira poko smaina tawraga di ko yam ngai maintain to chamana na ko gi dinner ta smile si the insulin kapta ba mi gi ni ko kapta ba mi gi okay adu kapa mi kan mi gi dana mu ka diet se yam na drastically change to bra kamai to yam kan drastically change to badi na te asagi ena ahama ama haija gi beto carbohydrate count na ha beto nang carbohydrate se kayam cha duri no to si It depend on the insulin that they'll take at the minor. Aduga diabetes patients singis the intermittent fasting gumba or fasting se moi the recommend to bra fasting se moi the kana bra recommend to fasting se akoi fasting to ba je khara nungai te ko ke gino di moi hypoglycemic condition nama insulin shock am nama lai ko adi koi blood glucose level je handarak tu ne ba pura aduna yari gai di diabetes na ba mi jing gi di adum meals small frequent small portions the 5 meals a day small mana to ba mana chaba ne hena moi the kana ba hin 3 to 4 meals mu chabi tar ga di khara pai ko okay adi insulin shock bi da ba diabetes shock to thong bi da ba moi da okay amna nungai je ngasigi aduga exercise tawagi matang sida hadi strength training gym da chatlaga tawbugumba natraga na cycling natraga jogging or even just hiking ko adagi massage strength su khara wala ka doini aduna strength building su tawba aduna exercise makal am lay even yoga lay adagi physical therapy me am lay sigi se karam bada mi duki type ki matungina choose to jaga doini aduna kari am to ya yamna humangta hanba na darka leibra natraga just a little movement is enough obra exercise akoi gi weekly the 150 minutes per week mu exercise to bitar ga di okay per week ka tar average hoina ko si je dum yam na mo na kana ba phangani ba hoi akoi isha mi du ki depend tore mana ke am take up to do no do ko ado khoi gi yam tin strenuous oi ba physical activity di to bi da ba kai kana adu da mu hypoglycemic condition am orok ne mai gi blood glucose level mu pura handara ki du ne ba adu jana yam phaja na monitor tawraga ka ta mai gi blood glucose se kyamu leige aduga mai physical activity no kyamu strenuous oi du no adu loiraga amu mai gi chaba do si se yam tin important oi ko post meal food se yam important oi ma chaba le matungda adi activity se kyamu mai calorie kyamu release to gid no adugi physical activity ja adu mai adugi matungda meal se dum phasana ma gi chang no ma sa ya takpi ge ba motung ina dum chabi ba aduga adumana dum maintain to ba dum ya gani aduga masagi akoi ngasi cardio and yoga and strength training me am da so haire the mental aduga marak sida aina khangja hangda ba ma yaw masagi diet change toropa matam da ma se normally hinaki ba diet ama dum like hidana body sin hek change toropa matam da masagi indigestion and gastrointestinal infection gumba sigumba sisu adum thorak pa yawi diabetes skin natraga so even anybody dum sidi diet change to matam da masagi akoi gut health ki haitare ko adana
for example brown rice se magi husk to polish to da badina Mm. tumbo wa bu magi Hai. hanga kana sigi se kamaina sigi se just face la na traga mi se du macha bada hinade na dum toki bisu dum yawi dana sigi transition se Mm. kamaina moida si se ka haide nungai hangani samna harabada akhoi body jane anything shock pibiroi da mane ba okay hana akhoi na hainaram da pot to introduce tawdoni na ko ado tamna khaji kitang hapchan birak ba kitang samna harabada akhoi hana akhoi cheng de 50 gram white rice tare ba ko akhoi na brown rice include tawninge ba completely 50% je kya ta replace tawbida ba kitang 10% ngasi hapamani hayeng 20% 30% akhoi gi body jin tamna adapt to halak tu ne ba ko hoi pulap adapt to gi ba su yaw ba yai ko ado kai guma pulap adapt to da tar ga di kitang hapchalaga completely 50% replace to pa yar 100% replace to aga ado maina kitang introduce to bi ba okay slowly introduce to raga to ga da ne yamna nungai je doctor ngasi gi diabetes ki matang da khana jagi ba ngasi gi matang diabetes se kamaina hawrok pa ge magi types adini magi symptoms and magi treatments me ama ngasi gi expert na thambi gre including diabetes ki main cause oina ngasai gi akoi gi lifestyle related stress and anxiety digi tumba wat pa adun cha ba da chang nai rakta ba and junk food ta ngasai gi rely am tarok pa siguma mayam sisu one of the factors of diabetes causing oi haina thambi gre aduga masi su maintain and prevent taroga diabetes se control taroga yamna sangna yamna healthy life ma leiba ngam na haiduna Dr. Austina na ngasi studio da lengbirak tuna akhoi studio da lengbirak tuna audience ki diabetes ki matang da mayam ama thambi gre masi gi matang da Dr. Austina bu om ka na thagat pa phungdok chari well for thank you so much for coming asai gi achin mamyam kai thok tuna lengbirak pa gi tamak thank you so much thank you loishalak pada take away home message kitang khak thamjaram ge akhoi adum regular doctor gi manak ta chatlaga consult to biba check up to biba ani subadana nutritionist ki manak ta kai guma diet ki confusion ke ka lai tara gadi nutritionist ki manak ta chatlaga na to dietitian ki manak ta chatlaga consult to biba counseling to biba leina gi matang da kitang khangbiba ko thijan humjan tawraga luga akhoi glycemic index se kai no nutritionist na dum haijara ani ko aluga akhoi lifestyle to kitang change to biba habedi physical activity moigi akhoi gi chillaba kitang matam to kai thopiraga physical activity kitang include to biba aduga diet to kitang modify to biba process habedi modify to ba habedi akhoi na processed food junk food natraga restaurant dagi yamna fried food chaba to kitang handa biba aduga akhoi na thum include to ba 2.5 gram katang chabiba adudai hena chabidaba ko aduga tumba at least 6 to 7 hours mo anungdang na yam phasana quality sleep ama tebiba aduga magi akoi day to day life ta stress level to kitang handana bai damakta meditation to bani khangde recreational activity kitang include to birapa ade akoi gi stress to kitang handana bai damakta adagi akoi gi weight check to biba weight loss program obesity kitang weight che hengalaga na weight loss program include to biba si tau taragadi akhoi phajana diabetes se control and maintain to bangam yamna nungai ba wafam thambi doctor na ngasi batang asida akhoi ngasi gi episode sigi di masang asida size da lotion jarage next episode ta akhoi na puzara kadori ba topic asina osteoporosis habedi bone health and bone degenerative diseases mayam gi mari leina ba batang da akhoi khana jagadori bani aduna basigi topic asigi matang da bohang hangjening ba leiragadi akhoi makha ta thamjari ba ELITETV gi email address amadi phone number sida pau pibiru matang asida health is wealth tu mi yek tabiri ba pumna maktagi amritana kaina na ba yathang ni jari thank you